Lína Lumanis ó bhfuil feirste tá Ó Néill Ceannasaí Rannóg na Nuachta I Raidió Fáilte. Ón fáilte go dtí an clár? Gur mai got it on. Okay, tá muidir cainte radio nniu go háirithe faoi Olltoghchán Westminster ó thuaidh. Dús I mo tharmse tá tríthart Olltoghchán ag tarlú faoi láthair ar na heileáin seo. Ceann a Tuaisceart Éireann, ceann Alban agus ceann a Sasanna. Chun caint beagání faoin bhratan ar dús, bhí scéal anna dearfach an teachtain seo donna táirithe nach raibh agus cinenne fógathe ag feartaí Brexit maidir leis an líon thíreathirí mé acu? Well, it's Thuaisceart he shall town make no party her fad in Savratan or her no hura agus mar jertu the Kenya Jalous Curhafui Factus egg the Tory head the Herva or Ogre and party Bratamak and Brexit party for Schmacht Nigel for us. Nachmo she had a current pussy ear her be and then killed the 3 kid of the Shaktig Eoghan and win the Tory head and see his Shaktig and Tom Jernock and Eoghan Westminster on this is Kenya. Gemma Jaha is Kenya or my we access the Doria. Can TV in skill on Foster Neil and Party Bratamakta Niru Shiragolo winch a cudge ward and a take counter shin. And Ajo will chance Aku Bezer bunch Darlo him. A take counter Marveshid Exasu Ginya Party and Lochtebra. Augustin cudge war Aku Tuaisceart in the Bratanya. The Tuaisceart Hasna. August in Sakas's goal she had a nice aids in August in the Tory Exasu the take counter shin go foil. Killing go mail and Vota her son Bratamakta Gamaushus Gilcha. Either party Bratamakta August in the Tory instant counter attache the Giria winch at Thuaisceart Hasna. So Fagan say Bejer knock will say coast something stock more scale August a heel dini in Savages where Gerald and Polititag and Party Kamadak na veg Durius Jacker Cantracha and Loch Ibra the Thuaisceart Hasna and Votal or son Emak the Mahas and the interest or back August Matasha the Giria Chenowinch as you go of any Jakra Aku Marbesha the Gull again young Party Bratamakta August Gilchishan and Vota and Thuaisceart Hasna. So as who shall he shall agahan the Rock Hoos Nuachta like Boris Johnson begging the Ira of Agirias the scandal like bunch the Cúrsaí August rare August and Jen the Jacob Rees-Mogg and major rate the George Sessions like Grenfell Kirshen Field Truck Comer Roddy August and Ish and the Tilcha and Savratan August in Yorkshire August rare August Archie and Loch Debra August Joe Swinton ag Ceannasaí Liberal laha is in a jack the year well but Corgamel Ger Kim Nashington Neil Boris Johnson ag Johnny Galoord and the Dini Shaw August Tasha a Cossenger in Cation so we're just being Jala ag Archie Loch Debra being Jala ag the Toriha August sorry Havesha so and Cojalas and that fact is ain't a father that hard for Kerry Jackson the go file Beidr go mé an party Bratamakta ag fógart go nach mé siad ag seasamh tile counter, you know. So tá Neil Lockreach shall garage the sin of fógart mar and Tom the animahan the VSD go lua. So you much scale the TVSD the land of Berkshire Kayak the which are going to The rare na bubble bhrethana tá buil an do fartaí an ocht oibre sa bhratan go bhfuil siad a drubload maidir leis an Olltoghchán nach bhfuil? Tá agus is sé an cinneáil an túram general an túram cutin atá an na nachhfuil sé an curtha le bheith ag buintin sa techan seo. Go leor cúisna leis sin tháinig muid mar hampla bhí mu a glór sa droch lá ag na Torithe agus deala a bhí fear droch lá ag páirte an Loch Debra nó malah ar a dógar here Ira da Cudge and Savratan Doger Session Garosha Golavota and Toria or Majin a new Doger here Ira da Cudge and Alban Go Session Gear Guinea Votal or son Boris Johnson Shakas Ave Votal or son Party Loch Debra no and Verchak we not will winning the layout after us Jeremy Corbyn for then a counter jockey Mariala and policy of us and Radica like Winston a policy go and a mark sack of no work
agus gan bheith bótal ar a hon. So, tá fáibach lanúnach an sin leis an skill sin idir an drama bhí cógart de Tony Blair mar hapla agus an drama an Etche Clay a tag Chachtan Posse le Jeremy Corbyn, John McDonnell agus there. So ten skill sin an a aibor agus the kosher sin an sin an aibis mo agus na an was er stun na brata makta no was an Guinea agus the Toryha agus Beishinta someone is the G-Sprachty television an Mason or a case intact more seen in the Mason a case war agus Tahi Jeremy Corbyn of a intact stiller in the venue a Hogan Shea or against Shasta top or Vratamak. Could word to take counter look Debra tradition to Motul or son of Vratamakta. Could word in the Eoghan Hanika Stack Eoghan Farchi a couple of Jeremy Corbyn Gavlino so she is in her son's Fanakta. So Tam party skillsha. Katisha Rinyashira tag and da Hiva Hessa Yanu Yogas. Debra Shea Master Mai. Achanation on Teachan, which intact Jackaraku, Frostel or Ahan Thief. So, Shin cuts in the case now, because you would major Siluru or Actus na party here in the G-Sprachty television, but the Harford Trina Keras G-Sprach television away on her Volok Nakro and Fee has the shock egg, August Hokul Lotion of intact Tawata. There na bubble bheithanna bé dearthóra ag an SDL, SNP in Alban freisin nach mé? Well, near dinner be an Iris for the edition an SNP. Ta rinchcús na edition every hand an party hand Dini Comasa has Gion August Muses Smalley le Rinston a policy has a soccer in Westminster and da party were in Sasson Marhab party locked up August party Nadoriach August and Carra liberally a via realtus le trees and that no David Cameron Gumlasko rinch plato hin such as Molly ha egna policy ha a v egna parcha egna realtus egspula is awesome the Jamie and the Martian so Foggin Shinry me one touch the ni early attach in Alban Ach ro Haddock din egin SNP go fearnach a project of the Farchi glass which is in a Gractal Alban or Color Valley. August V nis most steersha aku bejer leve van policy a v Heichnevac and bubble for example gan Heidi of on the Veclan August ik as Kogishi Gugini and every Stein show we nis most steersha aku leve Johnny Ruddy Narveja nar Reni na Toriha yan assassin. So the dual against Eard and Pobulon, August and Shen Rodella Tagamora last Nanakwa Ruth Davis and Shafted. Shen Goferiak and Kuister Erie Leishna Toriha and Alban and Tom Jarnock for his Jack Jag their hooks at the right through Jag, August Shen and Yado of a Cougar of a or found them late the father. I've run she Dougal August Brash where Yalla Ruth Davidson and Ceannasaí the hug she August. And Kenya Iowa Viaki and Parson Park the Viaki of the Inta Forest egg Dini of a curse and August of a curd wheel empty. Neil Dinner B Marchanaku and Irisha with a dram like a ditchy vote of Stockerson, a party locked up a Friedrich Dilla and Alban August in Savratin, a chance my good ditchy and vote of Stockerson, Rhoda Argan good jiglish and SNP. Tanya Shasi intact Liger a hogo for case of Ratamukta. Intact Silver again Shasi to Akishin. So Tashant my Tashiz and her for Troha shock for her. The Danish Muji Beja Gowisha Sus Kega or it's like Kugus Kega, Eoghan and Alban. So Rhoda gonna grudge him the Kega of a Eoghan SNP and she couple of Eoghan, pitch him more Beja a Glock Debra, because pitch him more egg the comedy. Agus Beisiana Simul chun fáil amach Cahan go dtéireach a mé referen eile in Alban maidir leis an tír bheith tógtha amach as Ríocht Aontaithe, you know? Well, Arnoid, a party locked the Brunye of a J. Ríocht Fushin. The Shizara, well, ni instantly the Tossi, the realtus fortune locked the Brunei. Blinta Tossi, Hewin Shanabert, the Wurshed and Tuans and Teachan, the Shiz and Chatashak, Fiha Nijeg. And Jen Patrick Lords for Bay Teachan and Channel in Alban and Fiha Hen. August Hugh Cudgeworth and a Nation Tory in Alban, Jersey look
ban gohfuimid an jarabú sin ón phobal an fihe hen nuair a bhódal in channel agus pobl Alban ar son an SNP is in sin agus jarabú gur bhaile go mé an darna referen an so bheit glóirtar beidir fihe dá. Lei sin trí bliana ar siúil agus sin dé riach golóir le digla páirteach bra no you would go for your reference lua but denimé young couple of bliana party notorious Tashirita failure near season ago started reference Ella and Alban Timnier would you go to beidir suasla kegas beacon an dram atá ag file takia party an FNP kegas beacon Arca major rinne an DUP le jay beacon agus an major jockey le kegas beacon a winterach a parliament nu so tá kiel ag party an Nuachta breve ag Cúrsaí leis an SNP was a géirí ar a valú mar tá cégus beachan le buint agus beidir was ag eili agus ní eili ag Boris Johnson gan bheith rudbog tiiscinní in a Albany agus ar le bheith dé riach mar germs is léir mór séach an cégus beachan. Okay, Louis tú an DUP an sin chun caint fi thuaisceart Éireann faoiara tá sé dó dhéanta thóir cad a tharlóí a roint tógchánta ach tá sean sláidraán go mé torthaí an bhaid ag na páirtithe ag éirí fánacht san Aontas Eorpach nach bhfuil? Ar leo a bhainde thuca le sin beidir a rá ach mar dúir tú ní dhéanann talúsláánda éonrad ach bíoch an deag an seo ag teachan Westminster agus fi techan agin an fi seachte ag níl ach blian go léid bíon trí cairí óhen agus sé tá géis na go bhfuil den céadúir le fada an lá There go idir cruig agus seach idir cruig agus ach déchan a déadú rud ag an a tarlún sin a céalaú ahrú bonúsach. Leis tá cruig cin beidir is mó bhfuil me caiint go da agus siad sin do farste hui do farste haas do farste hill so sin trí héchan am farste agus farmanach tíróin agus fiáil nó deire colm cilla. So sin cruig siachan a déadú le rudí dul as rock ballach a bhaine eile an agus ahrú a bheith an. Leis posamid le farste hui sin an ceannas mó bhfuil ardig daine ar. Sin tíchan atá le 8 mbliana déag a bhagdó war ag Nigel Dodd. Las ceannar an DUP agus beidir an duine is mó atá ag an DUP ag Westminster ó híomh bratamach de a session in a policy in DUP we have to brought them up to brew. Leis the tradition to view tromlach master ag intakti hen to take counter sin a tan denra ag ahru le blinti agus déir né an lean Catholic as an lean nation tour into counter sin tá sé ag medu tá sé an funse Tom Jerin a go an Westminster on the Forest Ward de Gavila Vota ag Nigel Dodd ar an Sinn Féin. John Finucane an Eorhor tag Sinn Féin. Agus sin Macleis an Driador Patronigan ar wari na Cúrsaí Paravíta Agus tá art status ag John Finucane. Ní hen cinneol Eorhor a bhíon de graphic Sinn Féin Driador bar ó Cúlra Man Acmach agus ar knowing Kangol sin leis an clan Finucane. So Eorhor lei or in T valid in scale da vila vota or Kula Visha and Tom Jernak. Sheeling Galur Dini Neil and SDLP Harry Shidin Amakas and Counter and Shin. So Foggin Shin will ga vila vota Akison and Tom Jernak and Jigla John Fanukan in a horse nation and cash. August and Jig Lation DUP Curlation vota the Nigel Dodd Hainshon gohfuil rinsht in a grúpi constellation UDA agus ar gohfuil siadan ag molú a chud takeithe bheith taú na Nigel Dodd mar haar aon rud eile níor bhailo Sinn Féinach a bheith an ag cantar sin. So tá sé go bheith ionteach congrach bheith táhacht níoma magaí bheith táhacht le ahan vóta in sa teag cantar sin. Is barna ionteach bug a bheith an sa jury so teafmuid ach ag an fointe seo jury gohfuil seans mai ag John Finucane and different sin a hogal o Nigel Dodd agus veo implachti mora agus sin den DUP de meo an las canara
na Stephen ag Westminster a Cailú. In my first half an SDLP na fada an lá ag bhíon siochan sin ag Alistair MacDonald ar faoi a bhd sin Tom Jarnach win in the UPA. The forest bar de ga vila vota ag Emma Little Pengelly and then the Gloon Nua and DUP. So an Erie Shaw Ahrier and SDLP is saying Gloon Nua than SDLP attack Shasu and Claire Hannah. August Shesha ag Shasu again Emma Little Pengelly. We're talking more in our Anish during the trilogy Lua trilogy man or Sahaji Lua. August Tashid the guns on America counter in a joculation Siachan Ahu and Ann Siachan of Virginia. So the forest bar bag the Hartfaga Villa Vota a Emma Little Pengelly. Ach an eerie shot to marching on William Shasser Lati Viction Fian. First session Shak Mila Vota and Tom Jarnach the Yin Fian. So these seem to still here and will votery Yin Fian a go a vote declare Hannah. Ach ma votal is clear acu a core go me an bua aki and party glass the shading and ye shasu sheer and shin of the shasu sheer at Thuaisceart for first foster so hoku the shin of a goal or last Sinn Féin of the SDLP. But by she Olltoghchán a restella Olltoghchán or fod August and target cliche and Amshaw Josh Claire Hannah than SDLP a restella the Gailu and DUP and Siachan Shin August and Siachan ala Thuaisceart. They were implanting more agad and farchi more chin to Sinn Féin to Earherbo first jacket is Neil Chinnagal Ahri. Kill Hitchin Gamel Nation Tory in 3 Siachan in no first shachas and DUP. Then counter Jarnach ma first shin first hill at well Forest Bar more a Gavin Robinson on DUP. Hart for 8 mile de forest bar ige party in Cointish no in a land sin Naomi Long when she and Siachan sin a gavidas Enyag sin gavidas the doyag or is sin Kyle and Tom Jarnach gavidas a shakdeg so forest bar more a Gavin Robertson ach the galore votery and Iris and DUP Maryaller and Ratamacht August rinsed in a party here mar Georgia her son's Nuachta August Guinea and DUP Dawar so she is in Nigeria a could voter shoot Taku the Naomi Long but you weren't Taki her affluence to take Sanderson but she intact Dakar Eki of a tax the near do or Gavin Robertson August and Urchin I guess ta made show the Ra mar Rawi but there's an take counter shot. Naomi Long and I status again ta rubble consolation status of Gary Adams August Peter August Ian Pearsley Peter Robinson August there and John Hume and I'm Jimmy is music good Jiraka Lavoshin August phenomenon Tashi able the votery winch a wad are almost person her commission party Tarrant Parsonta on August Higlehi Dina Valustack Nax Munchu the Graf or vote of the party in Cointish after Wininaku as Naomi Long Tashi Abel the Chagos Cúrsaí Yanu or Law or Valak Nignianan Galore Poetry Tony Curry as an Arab or Fwadi of Bashe Intact Jagger was during again Finchashaw Rahi for Konya Gavin Robinson. Nation Siachan Shinna Kenyald Ach the Trumlock Awad East Louis number V Agajisha. Okay, tá cúpla Siachan eile freisin nach bhfuil a méid anna gear lena chéile tá cúpla Siachan eile bhfuil gháine. Tá bil first tá Farmonic Tyrone agus sin an áte bhfuil Tom Elliott I gal again Michelle Gildernew. Leis ní ro an Tom Jarnach go a Hartford kid cé go bhóta the Forest Bar ag Michelle Gildernew. Agus an Tom Jarnach ní ro iarthar ag an DUP agus níl iarthar ag an DUP an éirí seo tá si an ag takeú le Tom Elliott agus in UUP. Bheis sé simú le facail go dé an toirí a bheith an nach during nachhfuil Sinn Féin ro ar hen sa bhéid go tradition de géirí law a teachtar eis in sa take counter sin agus é a winchmar. Cén go tradition that trolach bag nation tour sin
agus tá másig na fermiúr go háirithe Michelle Gilderny os popular sin a bhíon tá táhaach do bhainú scír de votarí an DUP sawala Jonas go siad mí hasal le policy and party ó híamh na talhaíochta agus an ratamachta ag teachta dír. So Tínam agin funse seo dearhin agus brahan codhúir ar an achtas ar nui ce dhéanam mancogi ce dear ruí ar Cordova ach agin funse seo dearhin go bhfuil sin sin buineach go gnne hí siad an siachan sin. An áidir bhfuil gúirt agus gúirt mhórthú sin deire a fiabhil nó fáil mar a thugtar an éisiar agus sin Alicia McCallion natá ag seasaid an fartíín sin winsin siachan an fihis de 7 ach a rístala níú de forest war ag hartfa iad vota agus an Tom Jernach vi sé go a gnne Mark Durkin a bhí a ceanar in SDLP tá sé sin imihu in SDLP an éis agus is sé ceanar ratha an fartí cholamísú atá go a hasú agus be sé intach stimúlar fád mar ag bhfuil inol techaní ag maiig sin féin ag bhfuil codhúir rudí a gáil ar a son agus ban óga bheith seaú ar a son agus go bhfuil track record de thuirt ag an aici mar ardver nó mar éisire de gura go siné dar lehí a bheith cuairteteach goúir aigid is joban agus ar columúsúd intach mai amon dísprachta a intach mai amon Cúrsaí televíse agus publiachta agus ar te sé trasna ar bhagínta éfachtach agus bei intach congra agus tá sé ag churbéam go háirithe ar an gá na duine a bheith ag Westminster ófiáil a dig vóta a caiú agus tháinig muid mar dermsa an táhachtta bhí le 10 vóta an DUP a sé rá an policy abstention attack champion an policy neau leifrachas ní a brin sé le dere tir sé níl éon tuchtaí a go a hachtta dír dere so caiimiid nation tour chuéis atá go bhéin sin agus a go caiú vóta agus deir sé goéis an duine sin a policy neau leifrachas nó abstention chin féin so nar cuar go gine takeú le Alicia McCallion ach ar cuadómh a takeú leis an SDLP is argwint leigerí sin argwint leiger agus cavas sin gohfuil sé idir gá ceann na má an ar a níorhhail an fiú túr nó bheith ag tois go dé an taringracht an sin bud bei sé a rístala bei sé inta congrach. Tá sé sin ag tarlú i roinint teáint ar a dúsgur ar an roininthaid blianta nuas nach bhfuil éontachtí ag vótáil ar son an SDLP onas nach joki torhi mai ag sin féin nach bhfuil? A couple of áte tá sin luúte dahan Mark Durkin an Tom Jernach dúr sé mal ceh an nuúsm ba tá éontachtí an agus malan policy an SDLP it's in tras poblachas nach bhfuil mu a wach na daine bheith ag takeúlanna céile gan ard a hort an seachta his gan ard ar hort ar na díseachtaí tradiisiúnta orisiúil rás agus bhí sé sin ará well sin rud nádar go bhhail an níos móda sin ach tá fáib agus is maigur luí tú sin mar ar bhealach rinne me jarmadar seo an rud a hála leis an SDLP a dúsceart fan farste gur hairn siad siar an iarthóir acu an sin agus gur lig siad an bhealach ag sin féin níor hála sin Río a star na níor hála sé ó bhí na 8 an has an SDLP a Río has siad chuirse iarthóir an tosaí fiús cefal más an choir gáil agus fiún tamarú Bobby Stans ag seaú ceas iarthóir ag an SDLP agus ní nósló a bheith ag tarin siar nó ag coolú nó ag chur ar ceall iarthóir sacus an jeirsiad nó be inan sin agus gan réa a hort so is rud mí déan lethach neall géan lethach gan réa a bheith ag do chud takeithe díhhaid sin jeirsiad chuann sé cuma seachteach ar Cúrsaí go bhfuil na catstagí os na nation tour ag seaú le céile agus na héantaachtaí agus na protestúí ag seaú an tíhheile ach rinne sé é an éiri seo mar sílam nach ruin réa achtar ru sé intach dúthe de seaasa siad a dúscar fá farste agus go mé an bua ag Nigel Dodd agus go feici go chuthaí lochtorú sin so rud a bhí an bhí leiscéal mai acu an éiri seo an sa bhéidir go rú sé rá nó tá mu seaú ar látíh ní ar son naisiach ní ar son catstagach ach ar son daine atá ar son fanach sannéantas orpach
agus go pinse everyone sin mar leiscéal ach sílam an nira ag éontachtíthe sin go me leis le codeach a bheith tuairt vóta in SDLP Jonas gur hacha in SDLP ar bhealach le Johnson agus Sinn Féinní i Tuaisceart ó Fairse. Sílan gannne sin níos deacra ag talmísúd a bheith ag malú daoine ó cúil Protestúnach an bhíontachtach a bheith ag vótal ar a son in nura nuair atá sé ag taú le abstentionist Sinn Féinach i Tuaisceart ó Fairse. So Dan sin rudbug ní stilir a rééis agus hocudó ní bheits agin gotí go bhecamid an suntas nó an cóir bhar na bhótaí. Hocudó go mé táhacht na sin ag deantar fial an isce sin an áit go bhfuil dír de bhótaí Mark Durcan go hánig siad as an cantar Protestúnach an sin cabhas. Tá teantar amháin eile agus siadam nach bhfuil mór an seans ag náisiúnaí ach an dún has beidh sé sin simú freisin nach mé? Well an dún thuí is dótha atá náisiú Sylvia Herman. Is dream le naisiúir is a dún has ach an dún thuí is acma ar leithetá géis is anmhí ar leithetá géis sin. An dún thuí bhí le 8 mbliana déag bhí ar nó Sylvia Herman mar anadí achtasan. Ribh sin bhí Bob McCarthy, ribh sin bhí Jim Kilfeller, ribh sin a gcónaí réní siad daoine a bhí nar clí leis an tradiisiún oriste agus glas. Daoine a bhí cinneal buadaí, a bhí aimscí, a bhí rudbog chor, ní chor bhealach donna, just a bhí difriúil. Agus sin mar bhí sé Bob McCartney is duna é nar aontaí le denirbe, dúirt is mar bhíú dúirte seomra dasíontaú Bob McCartney le cibé duna bhí an. Or céan le Jim Kilfeller, head session amach le goúir daoine ó suaise a bhealach chéan. So Sylvia Herman bhí si in the UUP agus Jerry Edery agus in UUP mar ní rúsí sásta leis an cóintú a bhí ag an UUP leis na toirithe so Jimmy si ón farchi. So cinneal dinne is Milo dinne atá cinneal abagus muúir ar stúil héan is cantar a bhfuil cantar agus pobl ag coding den te counter sin is pobl man achmach agus lusol achmach atá géis. Atnar no Spanacher agus ar rare. Well couple of pumping dini agus Juliadori dini well acma provision da aku Milo dina dena ata abelda a casa current tosi or valakin jak Liger and Yao Schlock August Changi ata ag Forsten office and some son a party here and DUP ag chap on Postian Chen the Rinch Brilliantia news Alan anya me emi no ma fio me neshe I can hear her ag an DUP and chin camera hocker le she went ta she charton tosi the Rinch Brillianti ach mas fager the ear her the acma ala of Dolhan tosi I was telling UUP and yeah ag foger rare go she in a current tosi Alan Chambers of a ball channel aku and chin you more in the current agum Alan Chambers ach Sin go we sé vota master of my and sin in the doing hui mar an continual dramatá mar journsa just being a goni ingestig went station doing hui take den egg in a jackal take den egg in a mach nachwol dram lo agus sin pocket dog a darle sé an irisha ach sin dohas a tag in UUP go well an Kenyal and Kenyal votal neither air convention act votal defro go jocolate every go mai or a stun into doing the way. I can turn on Kierna camera ni ru the forest bar Sylvia Herman and Tom Jeranak ni ru the forest bar aki ga vila. So Hokkaido go rahache a dro and DUV. To counter a wine nar Louis to August visitor recording just fockle fee or Sin counter and counter interim her agus ni he ach a rare gur ogre and the ogre in UUP and keller and nua are in UUP then and ear Sider and arm the Bratin on ear submarine commander agus sin Steve Aiken agus Doger session or rare Gerben Rodata gate
na go session ag go a ceasú a gine Samhain Wilson. Leis níacha den ar bí é seo ag tak níú baril ar bí ag den ar bí go a dhéanú early. Seo ceanar a nuair ar an UUP. Tá sé go a gine Samhain Wilson atá le bliantí fada in a ceanara insta DUP. Forest war the Shea Vila Dag, hey, Samhain Wilson an interim here. Achanation or fud, but was a soccer head Steve Aiken, Canada nu or an UUP of a golden again. August Neil Soggy, I mean, was continual in Iris, the jigs a winch, but Tasha Gulliver special, Tasha, the could work Braher shows strategy hard riska at on the Steve Aiken, August Kershaw, the Intus or Guinea. Russia Golianu early, Tasha Golianu early, so a reseller counter of this could word in a arc or August a year of a and would you call Intus Ackle and Shin, I was running a call a Harlan and Shin, not rule Graham Nice. Okay, Visiana Simul Clustalio Marial or na Tau Cantor Simul on just contract draw Yara Nogalov on Sheelam Gwil Chance might on Gomay Sinn Féin on SDLP Alliance August few Bager Chance Eoghan Eoghan UUP Bager Sasta Basis to Chance on Gomay Sasta Leshatori Marjoration Olltoghchán or show on will to Victor Gomay ein parte a dúsgurt ar nach mé sásta faoi? Well, hugad nach mé DUP sásta ag juirí seo mar Jerry said tá buil an a dúsgurt farsta de buil an néisgurt farsta. So the gaile chiad an ga hEoghan agus ga hard an last ceannar tá agus the willow allwaration the gaile an last ceannar an hEoghan segus in dúsgurt farsta. And then, hogger dog go se sasta galore the money an dún hui and Eoghan a vig still the Herman horse in a Raisha respied. So baila facal o here the party ella she and I was more party in cointish mono one and she and Eoghan by she and he me has a party in a land. Ta drusa go ta momentum aku August touch a goal go liger nation that some the news. Rinne sé go fear why Eoghan and John rinne sé go fear why Eoghan na Cordium Lena August rinne Naomi long go fear why Eoghan na Harpa. So vi 3 Eoghan den sky August August an ish patch a gear momentum sinna kinno the goal mar the dine ra well ni roach fluk ni roach gnyar sé go mai acni yanni sé go mai an ur shot. So to season burha in the cast is not near who low an eerie shot. August Naomi long is shasu and Urhava first the feculation and vote Kenyon and Arja. If you want to win in she's Eoghan, special a faculty will and vote stock with the East Arja the hair of Asia. So to see the need of Burha for Gajatan and August in UUP. The UUP Hokkadog a Jocka Chidan Reichman Eoghan or B August is struck Corhation Dolphin Gajay Mariana shit fast. But she had Canada New Ireland, trio Canada Taversteed, Trina Carabina. Again, that's Jen. She had one she had about the Eoghan Westminster, one Chonaher be Yakrig and Leverton. Maragina again SDLP, Hockey Dog Mouse Sky, Eoghan again SDLP, my one inch at Nira, my one inch at Belfast the half. So we got Eoghan Shakas Cunner B, a pass to Lahernahura. No, the Gailachid in Nira, August. Cavis for the first half. Hokkadog Crignu Budanaku, but Timber Tasha Gakrod there Gakyon the man, and then attack Shassi done DUP before the Ras from a Clinton into Dunhui, Shin Alex Easton, August Earhur and UUP and Shin Alan Chambers.